i deset društva ovdje je Niksmice. Epizoda ne stavljam kuću, nešto malo radio na njoj. To je bilo što kraće, da bi što pre završili kuću, nam to treba mnogo. Zato nam treba oko 20 minuta, mi imamo 80 minuta snijamo, tako da ću malo požuriti. Niks. I da uskoro ću ići u Kladovo na Dunav, tako da neću dugo snimati. Ok ljudi, malo ćemo završiti kuću, onda čim završimo kuću, odmah ću postaviti, nema ništa, čim završimo kuću, vjerojatno ću danas da postavim što više, da mogu da bi imao što više za to i mnogo vam hvala. Ne znam ko je od vas subscribe-ova, znači dva subscribe. Jedan znam kom zove Olojna, ali mnogo mi hvala. Možda nekom je jedan subscriber bez, ali ja ne snimam ni 4 dana. 3 dana tačno snimam. To je za mene ogroman uspjeh. Hvala vam mnogo. Okej, igra, sve. Okej ljudi, hvala vam mnogo. Za mene je ogroman uspjeh, za mene ništa. Uspjeh je šta. Idem na 100 subscribera. Okej. Izvinite, treća epizoda možda malo nema smisla kao i četvrta. Jer mi nešto mu radi u treću što nije trebalo. Kao što vidite ovdje nema farma u trećoj, kao što je bilo. Ali okej, idemo da spavamo. Da spavamo. Okej. Idem da idemo. Ništa sam. 7. epizoda. Kako se piše, 7. epizoda, novi izvor hrane. Ovo će mi bude tu da bi znao koliko dugo snimam. Izvinite zbog toga, evo što sam ovo dodao. Wildcraft, Niksmice Game, Xmice Game. Okej, evo da sam stavio sam stakla, ovdje će nam bude kuhinja, tamo dnevna soba. Stvari, ovdje ću slušati pozor i ovdje će biti štetnice za golica. Okej, da brzo da počnemo. Okej. Postavljaju. Okej ljudi, tu. Čak sam malo razmišljao da snimam sa trakom. I da počnete da komentarišite, bit će sjajno. Za svaki mod ispunit ću, ako mogu da skinem taj mod, ispunit ću taj mod. I bit će taj mod na mom kanalu onda. Ako ne mogu da ga skinem, neće biti. Ali ću se truditi što više da skinem vaše, da što više ispunjam vaše želje. Ako imate neku ideju da neko drugačiji mod poriješim, koji ću samo recite. Okej. Ovamo. Da stavim ovo. Ja. Stavljaj. Što mi ne zbija ovo, kako sam zbog zabio. Okej, imamo. Okej, ovdje. Okej, tu. Tu treba ćemo još dosta gline. Da još mnogo cigala, da bi završili u kuće uglavnom. Izgledat će ekstra kad završimo. Čak sam razmišljao da napravim drveni krov. Ali ovako lepše izgleda, nema mnogo kao srepa, tako da znam. Tako da ne znam. Pravit ću što mora.
će ovdje biti zera sa strane. Ok. Pokupio sam da treba, tako da skoro sporasto pokupio sam. I onda imam pšenicu, da vam pokažem kako se pravi lep. Ok, nije u tom trastu, nije ni ovamo, da je u ovom. Isto u ovom. Hleb se pravi ovako u radnoj tabli, uzmete ovu pšenicu i postavite oko 3, dođete hleb. Ok, i ok. 5 hleba, ok, ljudi, ok, sad ćemo malo skupiti na glinu, kod mene lopate, ok, nema lopate, nije fair, ok, pravimo lopatu onda. Na 6 minuta već snimamo, možda malo požurimo. Ajde gola sprint. I traži glinu, traži dok ti oče ne stoji. Ok, uvijek smo sve ušao u kuću, uvijek smo sve ušao u sobu. Uvijek smo sve skida na svom kompjuteru već GTA 4. Ok, smo se možda vidjeti dok ne završite molim. Da, postavljam treću epizodu ako možete da vidiš. O, dobro, idi, nemoj nikom da kažem. Ok, ljudi, malo dosadno. Ovamo. 7 minuta, i ova će biti druga epizoda. I opet nećemo zašto kuću. Što me nervira ovo, ipak ću ja morati kuću da završim van klipa. Izvinite, zbog toga moram da završim van klipa, molim vas izvinite. Jer trebam dosta epizoda. Ovo je baš dobro postavljeno na YouTube. Ok, izvinite molim vas, ali postavit ću ja znači već sljedeći epizodi će kuće biti gotova, neću to pokazivati, nemam sada vremena, izvinite molim vas, vidimo se u sljedećoj epizodi, gdje se koljemo sa zombijima. Ćao!